lam sago jotono no singtini hain hai tesa katal notification nali jamnai or notification ka north east frontier railway থেকে katal notification okre hekya skill india inka jaga pujano abo notification for engagement ek khaijaka apprentice over nf railway for the year 2020 থেকে 2021 2021 nisimi tei 2022 tei 2022 nisimi 2023 oboniti vacancy jaga ongkri hakya notification kokha date of publication of notification on website jaga 30 date of 5 month 2022 application online application khaini bagai opening date time rijaka 1 date toma khainai 6 month 2022 nisimi closing date rijaka time of online application khaini bagai 30 date 6 month 2022 jora o jaga application khaini bagai eligible tongnai o jaga kokha vacancy 5636 eba 5636 jon slot apprentice o jaga kogi hake railway ni bagai hingake tolao naidi brongni tebo important rijak tongo naidi tolao mode of selection kokai bahike selection ngake bo naidi mark obtain khlai merit list kongnai matriculation eba madhyamik plus iti trades ni onusare o jaga merit list kongnai madhyamigo minimum with minimum 50% agree grade nangnai phiaba o jaga jara application khainai rok ITI nangnai jaga madhyamik pass kai ITI khaijak plus madhyamio 50% mark nangnai inkitei o jaga naidi brongni phunukjak o jagni training and address apprenticeship o jaga brongni phunukjaka unit naidi division work katihar TTS workshop ni bagai 919 o jaga apprentice kokha tei alipurdar ni bagai 522 tei rangya ni bagai 551 lamding ni bagai 1140 tei Tinsukia ni bagai 547 niu bongaigaon ni bagai 1110 tei Dibrugarh ni bagai 847 o jaga kokha apprentice brongni inka o jaga angkai brongni address rijak tongo naidi inka o jaga total vacancy ongri phakya 5636 eba 5636 jon vacancy ongri hakya north eastern railway ni bagai inka o jaga brongni o jaga phunukjaka Katihar division TTS workshop unit ni bagai o jaga department trades tei total quota UR OBC SC ST phunukjaka tei ITI pass phunukjaka training period gagai 1 year o jaga department naidi mechanical department ni tongo jaga mechanist welder fitter diesel mechanic electrician refrigerator AC mechanic tei electronic machine tei jaga kobangma tongo naidi oro brongni TDS WS tei o brong bo tongo jaga jar jar vacancy wise tei trades bo phunukjak tongo norok naidi o jaga kwbangma brongni trades phunukjaka norok naidi alipurdar ni bagai rangya ni bagai tei jaga lamding abo hai kwbangma je puila o trades phunukjakmani norok naidi abo hingke norok nongnoso kaisa kaisa sanani somobai abo norok notification download khlai naidi ani description link o thangoi hingke je important simi ang nongno sairokno hingke 8 number naidi o jaga eligibility condition age naidi o jaga 15 years ni simi 24 years ni bisingo no nangnai 1 date 4 month 2022 bai nangni age no mention ma khainai phiya jara SC ST rok bagai 5 years relaxation tongnai borok hingke o jaga 29 years porjonto o jaga application khaimanai jara OBC borok hingke 3 years hingke jara disability upper age hingke borokni 10 years relaxation rijaka hingke jara application khaina muchungnai rok o jaga ST SC rok ni bagai fee nangya tei oinoni aadhar hingka kei o jaga 100 rupees nangnai hingke jara SC ST rok borok hingke o jaga application khaina bagai rang nangya borok o jaga free no khaimanai hingke o jaga application khaina hingka kei
how to apply bahai ke application khaina kai online through ro application ma khainai borni website o jaga jakhnai di www.nfr.indianrailways.gov.in o website habai rok application ma khainai ani description link thangin rok nai di a jaga thangin rok application online khainin bagin ro jaga link manana a jaga thangin rok application khaidi te a jaga o rok notification bo download khlai rok nai application khaidi jar jar trades ni anusare kai jara rwnam sungnai rok norok rimano obongkha mark obtain khlai kongnai jara matriculation no 50% mark manjak plus te ITI khlaijak rok ridi jara jogota ganang rok jara interest tongnai rok jara rwnam sungnai rok o jaga manani khlaingnai mark baisin rok ni merit list kongnai payment fee hingka khe o jaga o jara ST SC rok nangya o jaga free no application khaimanai bono jaga application nangya borokni nil jara others borok 100 rupees nangnai hingke aswkno jara application khaina muchungnai rok jara jogota ganang rok jara interest tongnai rok khai di ani description link o habwi norok link manana jaga notification manana a jaga habai rok khai mano aswkno haino hai jotono no hambai।